If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. The Offie boys are happy and the Offie boys are free. The Offie boys are happy and the Offie boys are free. Elkeen het gefight tot die einde vir julle. Ons is vanoggend hier by Waterkloof. Eerste game van die seisoen. Great jaar wat wag vir rugby. Hoe werk 'n pa met sy seun se kop? Dit is moeilik, Johnny. Jy gaan vandag praat nie regtig nie. Hulle hou dit maar bietjie terug, maar mens moet maar rustig wees en hulle vertrou en soos ek altyd vir Joosa sê, jy het al die skiet goed, jy is goed voorberei deur julle coaches en goeters. So ja. Daar in derby soos hierdie is waar die buiteouers 'n kans kry om deel van die gemeenskap te wees. Ons kan nie altyd op 'n Dinsdag of 'n Woensdag oefening hier wees. En so ontmoet jy maar die paas en dan kry jy 'n WhatsApp in die week, is die span lyk goed en die oefening het mooi gegaan. Wat great is en dit trek die gemeenskap in mekaar en maak ouers soos ons baie gelukkig. Ja, dit is altyd moeilik die eerste wedstryd. Gaan maar foute wees. Die belangrike ding is om jou foute so min as moontlik te maak. Ek voel soos wat jy vanoggend as jy opstaan, dit voel of jy na die hoofse kantoor toe gaan. Daai butterflies wat jy maak. Maar soos ons lewe vir ons kinders en ons wil die beste vir hulle geleenthede stel en ek dink ons skool doen dit, kry dit reg. Die planne vorentoe, die strukture, die tradisie is jouself nie verskil nie treye nou sien. Dit maak die opgewondenheid. Jy kyk na die crowd al klaar sit en is 3 ure voor die eerste span afskop. Ja. Wat 'n game. By die einde van die dag so twee spanne wat hard in geklim het. Hulle het alles gegee vir die volle tydperk van die game. Ek dink Affies was beter span op die dag. Maar Waterkloof het nie teruggestaan. Verseker nie die Waterkloof wat laas jaar op hierdie veld rondgestap het nie en ek wil eerlik sê, ek dink daar is dalk 'n man of twee wat homself teleurgestel het vandag in die Affie span en weer 'n paar manne wat opgekom het en 'n groot verskil gemaak het. So, maar wat 'n dag Johnny en ons sien uit na 'n great seisoen. Ja, incredible tyd wat vir ons wag. Welcome back. Another jam-packed 2 episodes with us going to Polrus this weekend with that big Office derby coming up. But Johnny and Antoinette, welcome back. I think we should just stand still for a couple of minutes on what happened over the weekend, not only on the game that we featured, but more so on some of the others as well. There were some pretty decent surprises. But Johnny, we were both at the Waterkloof Office game. We predicted a bit of a battle with everything that's happening with Kobus and them. Your raw emotional thoughts on the game itself? Look, I think the best team won. Let's start there on the day. But I'm taking nothing away from Waterkloof. I mean, and you can almost see the DNA and culture of that family and unity coming through. It's a total different side compared to last year. There's going to be a couple of upsets. I'm telling you now that team, if they're going to sort out 1 or 2 glitches, and maybe, at that level, it's about vital mistakes at vital times in the game. Unfortunately, Waterkloof did some of those. But watch the space. Waterkloof is a team that you can be reckoned with. And Office played well first game. Obviously, a lot of mistakes. There was no continuity really in the game. But on the day, well done, Office. They deserved it. Antoinette, there's a lot, like Johnny said, there's marginal errors in a game like this, and nothing, again, taking nothing away from Waterkloof. We knew it was going to be a battle, and unfortunately they struggled with minor mistakes, but Office did as well. And knowing where they're going next, those won't come in handy. Nee, definitief tuis, maar ek moet ook sê dit is die begin van die seisoen. Daai goedjies kan mens uitsorteer, maar hulle kan ongelukkig nie hierdie tipe foute maak teen Polrus nie. Anders gaan dit 'n baie tawwe dag op die veld wees vir hulle. So standing still just for 2 seconds more on this game, Johnny,
they all talk about controlling the controllables, which we'll get to when we actually speak about the next game. But controlling the controllables is important. But then there's that one uncontrollable, and that's a referee's decision. Yeah, 100%. You know, very interesting, and I listened to both sides. You know, I listened to the Waterkloof side, and I also listened to the Office side. Both of them obviously not that happy with certain decisions. Here's the reality. It's perception. You know, if you're a real passionate Office supporter, you're going to find the mistakes that the referee is making is only human. Similar on the other side at Waterkloof. And you correctfully said it on Saturday. You're always going to face an opponent where the referee is going to get under your skin. It's part of the game. You're going to get those games. I think, you know, the reality is that the team that's going to adopt the best in the circumstances is going to win the game. It's not always going to go for you. Sometimes it's going to go against you. I must tell you, I saw a couple of mistakes, and it's human. I'm not criticizing the ref, but both sides. You know, and similarly as the Office parents will feel that they've been outdone by, so will the Waterkloof. There was a vital mistake, according to me, at a certain specific time in the game, where a penalty was given to Office, which was, my opinion, not a penalty. And then on the other side, a couple of times, we've got to adopt. If you're playing at this level, adapt, play the game, know it's going to happen. A referee is human, he's going to make mistakes, but it's all about the mindset. Kan niks verander nie. Yeah, like you rightfully said. I mean, there was consistency in the errors. Let's call it that. It wasn't one-sided at all. And again, I think you're so right. We talk about schoolboy rugby going extremely professional. Then I think from a mental aspect, you know, preparing players to be able to, first of all, accept that, and secondly, you know, respond accordingly. I think that's important. I saw a couple of hands going in the air and little things like that, which, you know, again, first game of the season and lots of emotions like we predicted before the game, but it's important for players that wants to eventually maybe kick on to a career that is professional, those types of things, you know, you need to adapt to whatever you get on the field as far as the referee is concerned. Yeah, and I must tell you, I mean, it was the first, it's fresh in the season. So we all talk about, you know, the teams on the field that they need to start gelling, and it's the beginning of the season, there's trial and error. What makes it different from a referee's perspective? Correct. It's also his first game of the season. He's also going to get used to it. Look, they make mistakes. I think personally we're too hard on the referees. It's the last job I ever want. They will always make mistakes. They're human. They're not robots. It's how we as parents from both sides of the field use that perceptions and say, it's part of the game. Accept it. By screaming and shouting next to the field, it's not going to change the decision. Well, that's not what we want to expect from our community in any case, and hopefully we instill some nice values in everyone. We're going to listen to what the coaches said directly after the game. We'll come back straight after that with one or two key notes on that, and then we'll go straight into next week's game. This segment is brought to you by the wonderful people of Lakeside. Kobus, ek dink nie jy kan vir een oomblik enigsins spyt wees oor wat vandag op die veld gebeur het. Daar's baie goeie goed om huis te vat. Ja, Thys, ek dink ons het vroeër bietjie gesels, ek en jy, en ons gesê ons gaan fight, en ek dink dis die een ding wat die seuns gedoen het, is ongelooflik trots op die 70 minute wat hulle gefight het. Ons wil geweet het in die begin van die seisoen is ons fisies genoeg, en kan ons dit doen, en ek dink dis definitief wat ons gedoen het vandag. Ek sê vir jou, daar was 2 punte in die wedstryd met 10 minute om te speel, ja. En met baie veggees, en ek dink Kobus, so wat ons tereg gesê het op die show ook, ek dink julle het hier kom 'n jaar vir Waterkloof, waar die ouens maar moet weet, jy het 'n fight as jy hier kom, en baie sterkte. Wat lê nou vir julle voor volgende? Ja, Thys, ons het volgende het ons Piet Retief weg, so lekker 6,5 ure is 'n busrit dan op Mpumalanga toe, en dan kom ons terug en dan het ons 2 grootes, Outnikwa en Diamantveld by Noord-Suid. So ons sal vir die volgende 3 sal ons hard werk en bietjie regroup na hierdie enetjie, en net bietjie execution en die 50-50 calls wat van die ref wat aan ons kant toe gekom het nie, is nou maar een van daai dinge. Ons sal by mekaar kom en ons sal beter hier uitkom, en ons sien baie tot 2026. Ons ook, en ons kan nie wag om te sien wat maak julle by Noord-Suid nie. Baie dankie, Kobus. Sterkte.
Roan en Jaco, julle het altyd geweet, die eerste een is maar altyd so 'n bietjie van 'n kom ons vind mekaar eers en kyk wat gaan op die veld aan. Ek dink dis seker die fight wat julle wou gehad het voor julle travel Paul Roos toe, nee. Ja, kyk, ons het niks minder verwag nie. Ek dink Waterkloof is maar altyd 'n tawene, so hulle het uitgekom om te fight en hulle het dit gewys. Weer eens net well done vir my ouens. Ek dink toe die momentum swaai was ons 'n bietjie under the pump geweest en toe mooi daar uitgekom om die game te bære. So ja, op die einde van die dag, baie goed om aan te werk, maar soos jy sê, ons het geweet dit gaan wees, want dis maar die eerste game. Ja. Maar daar's baie belangrike goed wat ons dan volgende week kan vat, ja. En ons weet, as jy so 'n bietjie 50%, 60% is teen Paul Roos, gaan jy sukkel, ja. So, en Jaco, uit die aard van die saak, 10 minute oor om te speel, as 2 minute in die game en afwysbesluit bly by dit wat hulle goed doen en die res is geskiedenis. Ja, ek dink ou wil altyd dink jy's voorberei vir sulke goed. So ek het vir hulle onder die palle gesê, luister manne, ek was al baie in hierdie situasie. So dit hang af hoe jy nou gaan reageer. Gaan jy hardskop, chase van die afskop of gaan jy maar terugsit op jou voet? Wat gaan jy doen? Wat is jou volgende aksie? En die ouens het goed gereageer en ek is baie trots op dit. Dit wat ons wil hê in die eerste wedstryd, want jy gaan nou die seisoen nodig hê. Verseker, ek dink julle sal altyd met my saamstem. Paul Roos is nie dit wat julle hier gehad het nie en ek stem met julle saam. Daai 60% en hulle gaan net nie goed genoeg wees nie. Hoe lyk 'n week soos nou want julle moet travel ook? Is dit maar meer om jou ons van die voete af te hou en op die fynere goed te konsentreer of hoe pak julle hierdie aan? Ja, kyk, ons hou daarvan om te dink dat baie van die harde werk is al ingesit in die voorseisoen, so maar ons sal obviously mooi moet gaan kyk na hierdie wedstryd en wat ons uit dit uit kan kry en ons sal nou almal môre sit in Paul Roos kyk. En weer eens uitvat wat ons kan en dan maandag tot donderdag gaan dit oor affies. So ek en hy rig nog altyd so af, so ons sal nie te veel aandag gee aan Paul Roos so te sê nie. Ons het so 15 of 20 minute wat ons doen. Maar ons weet as ons gaan goed wil wees hierdie jaar, gaan ons moet goed wees in wat affies doen. So dis waar die fokus gaan nou hierdie week. Ja. Wat vir julle sê baie starte en lekker travel en ons sien julle daar in die wonderlike Makotter. Ons sien uit om julle daar te sien, dis reg. Dankie Thys. Thanks julle. Thanks. Johnny Antoinette, before we carry on, I mean, again, we're in this wonderful setting. We just saw Pierre speak this morning. He welcomed us here again. And I encourage every person that watched the show, go and click on the link, go and look at their website, make those appointments. I promise you don't want to miss out on a stand. It's almost like you get FOMO when you walk into this house. You as soon as possible want to get in touch with someone to actually show you what's available. We saw some of the plans, from what they're planning in terms of green belts throughout their state, etc. It's just going to be such a wonderful lifestyle that they provide. Cool. I must tell you, I stand in awe every time I walk into this house. The finishes of this house. I think that's the first thing that impressed me. Yeah, it's a beautiful estate. So, guys, we'll quickly listen to the coaches, and rightfully so. Both of them were not too expressive about it, but surely there were concerns about mistakes they made on the field. Antoinette, what do you think on first account what Roan and Jaco said about this game? Kyk, ek stem 100% saam met hulle Thys. Ek gaan absoluut krediet vir Waterkloof gee. Hulle het vir affies in 'n baie lang periode onder druk gesit. En dit wys jy ook, ons het gepraat in die begin van die seisoen oor hulle karakter. Dit is daar, dit is definitief daar en hoe hulle aangehou het en in die tweede helfte teruggekom het. Dit wys hard. Maar ek moet ook sê, affies het ongelooflik goed gedoen daai laaste 10 minute. Daar was so 3 goedjies wat vir my uitgestaan het. Hulle het koelkop gebly, kalm gebly, goeie kliniese besluite geneem. Ek gaan praat oor die bank wat opgekom het. Dit het hulle tempo gegee, daai momentum het hulle weer gepietsvoordeel gegee. En dan ook die leierskap op die veld, goeie besluitneming toegepas. So nee, ek stem. Johnny, in van 'n Waterkloof perspektief af, ek meen Kobus hulle het ons gewaarsku voor die tyd, baie subtly gewaarsku, dat hierdie 'n seisoen is wat hulle goed wil omdraai. En ek dink van die eerste wedstryd af wat ons gesien hier's intensie. Hulle doen wat hulle doen met rede en hulle is op pad na iets moois toe. I again get back to errors in crucial times of the games. And at this level,
That's the differentiate. It's about the errors at crucial times, and if they can eradicate that, this is going to be a team that you can watch through this season, and they're going to get there. They've got a great coaching staff. Similarly on the other side, I must tell you, I mean, Office is it's a great side. The thing that I marked quite, as that 10 minutes arrived at the end of the game or end of last couple of minutes, I realized that there was something that clicked or kicked in at the Office side. And I think it comes with experience. And if you listen to what Jaco said, he literally went to them behind the posts and said, we've been in a situation like this as Office for hundreds of times. So now it's a decision of, do we take that and go and produce what we know we can, or do we stand back and see how we lose this game? So I think there's the experience in being in those critical situations was probably more on Office's side than it would be on Waterkloof. I think the moment was exceptional for them. There were 10 minutes left. They were two points behind on the scoreboard at home, and let's just say before an absolutely phenomenal crowd. I mean, the amount of people that was there, the support they had, what a beautiful thing to see, Johnny. Start of the season, I hope it continues for them and that their stadium or their field stays that full for the remainder of the season. Yeah, look, it's about a culture. I normally say, rugby is 70% what's happening in your head on the day. You should know, I mean, you were a rugby director at Waterkloof a couple of years ago, and so too at Paul Roos, which Office is playing this weekend. The psychological game at this level plays a massive part. You can be fit, you can be conditioned, but at the end of the day, it's all what's happening between your 2 ears. 100%. So while we're on that note, we're off to the races with the guys going to Stellenbosch this weekend. If you haven't booked a flight to Cape Town yet, thinking you're going to travel on Friday, I think Office took all of those flights. Yeah. It's going to be an exceptional weekend with such an amazing build up to this. I mean, they've announced this towards the end of last year that the derby is now on. I think the build-up started there. There's parents flying earlier because there's a golf match happening between the Office parents and the Paul Roos parents, which I think is a great addition. So there's so many amazing things happening around this game. But ultimately, it's about 2 o'clock kickoff with 46 young men all wanting to actually win it for their side. So before we go into it, we again spoke to Ruan and Jaco of Office, and let's go find out what they think about this. And this segment is brought to you by the wonderful people of MediHealth. Ruan, ons het gehoor dat dit 'n stawwe stryd teen Waterkloof was. Wat se sleutelelemente berei julle spesifiek voor Paul Roos? Ek dink maar presies wat ons wou gedoen het teen Waterkloof. So ek dink dit is altyd 'n fisiese aanslag teen Paul Roos. So ons gaan moet opwees vir dit. En die seuns weet dit. Hulle het al in hulle skoolloopbaan teen Paul Roos gespeel. So ek dink hulle weet wat wag na eerste 20 minute. Dan dink ek net weer jou set piece is belangrik. Veral in 'n wedstryd soos dit waar ons nogal naby is aan mekaar. Daai klein detail gaan nogal vital wees. En dan wie die graagste wil hê op die dag. Ja, dit is regtig twee spanne wat so een van ons slagsprekers is om honger te wees hierdie jaar. En weer eens, ek dink dit gaan deurslaggewende aspek wees van Saterdag se wedstryd. Ja, ons het so op kamera gepraat, ek en Thys, ons sê ons hierdie twee spanne se pakke is baie dieselfde. Ja. So dit gaan 'n tawwe wedstryd wees. Julle vlieg 'n dag voor die tyd. Ja. Hoe voel jy daaroor? Is daar genoeg voorbereiding? Klimatiseer? Hoe gaan julle klimatiseer? Ja, nee, kyk, ek dink dit is altyd makliker om van bo af onder toe te vlieg. So ek moet sê die lugdruk gaan 'n voordeel wees vir ons. Want hier sit lugdruk so 'n bietjie dun. Maar ons is al gewoond aan. Ons het elke jaar derby teen Gim ook, so dis baie dieselfde beplanning vir ons en ons pak dit so aan. So dis redelike gemak ding vir die seuns. Is lekker om dit nou teen Paul Roos te kan doen. So ons wil kyk hoe ons onsself opmeet teen hulle. Daar was spelers wat van die bank af gekom in die laaste 10 minute wat 'n ongelooflike impak op die game gehad het. Ek wil by jou hoor, kan ons enige spanveranderinge verwag of Ja, kyk nie hierdie naweek. Of wil jy nie al jou kaarte? Nee, ek dink almal wat my goed ken, dit was die eerste wedstryd. Ja. Die plan was al vroeg in die week uitgesit om seker ouens 'n geleentheid te gee van die bank af.
Ek dink daar's nog ouens wat nie op die bank was nie wat ek graag 'n geleentheid wou gee. Ja. Maar ons sal dieselfde gaan hierdie naweek met dieselfde in gedagte en kyk of dit werk en as dit nie werk nie, dan kan ons altyd verander. Ek dink is maar net weer 'n venster daar vir die diepte wat Affies het. So, Ja, definitief. ons is baie dankbaar en as 'n afrigter is al waarvoor jy kan vra is om planne te kan maak en as jy omdraai op die bank en jy sien al daai sterre agter jou, dan is jy nogal op 'n gemakposisie. Ja. Buite die feit dat julle albei verskriklike tradisieryke skole is, hoe belangrik is dit om 'n goeie wedstryd op te sit vir Saterdag? Ja, ek dink dit is belangrik. Jou hele seisoen lê nog voor. So jy weet, ek dink jy kan baie uit dit uitvat. So dit sal lekker wees as alles 100% goed gaan. Ons weet ook is die tweede game, so Ja, dit gaan seker nie perfek loop nie. Maar ja, dis maar net jy weet om die oomblik te geniet en dan jy weet dit wat ons in die week gaan doen, te kan execute en dan die beste raai te kan vat want jy weet die week daarna is dit ongelukkig nie makliker nie. Ja. Dit kom Hierdie volgende 2 maande is taaf. Ja, so dit sal lekker wees as ons op ietsie kan bou. Ons het nou 'n paar goeie goed gewys in Waterkloof en ja, ons het planne wat ons wil uitvoer Saterdag teen Paul Roos. So ons wil graag fokus op dit of die resultaat aan jou kant gaan wees. Jy kan dit nooit bepaal nie. Dit gaan op die dag homself uitsorg. Maar daar's sekere goed wat ons aan oefen hierdie week wat ons wil hê moet mooi lyk Saterdag. So ja, en dit sal die doelwit wees. Ons sien uit om julle te sien. Dankie. Ja, ons sien uit. Ja, ons hoef nie te vir mekaar te sê hoe belangrik is die naweek nie net vir die feit dat dit eerste is nie, kom ons noem dit. Julle het baie op Paul Roos gespeel, maar hierdie is tog spesiaal. Die naweek teen Waterkloof was verseker nie dit wat julle wou gehad het nie. Ons het na die tyd vinnig met julle gepraat, maar daar's 'n paar mooi goed wat gebeur het. Hoe hou julle kontinuïteit eintlik in dit wat julle wil create going forward? Ek dink 'n ou het 'n plan in 'n voorseisoen en 'n afseisoen waar jy wil wees. Alhoewel baie ouens dink die naweek het nie gegaan soos ons wil gaan nie, nadat jy so 'n bietjie gaan dink het oor dit en 'n bietjie video gekyk het, ek staan baie tevrede vandag. Ek het geweet dis die eerste wedstryd van die seisoen. Ek het geweet dinge gaan nie loop soos dit wil loop nie. As sekere seuns wat vir die eerste keer eerspan gespeel het, wat 'n paar goed moes leer, wat onder druk was, wat baie goed was in terme van voorbereiding vir die naweek. Toe ons 22 voor was met 10 of 15 minute oor met 'n geel kaart. Dit vat karakter om weg te kom daar teen 'n Waterkloof span op Waterkloof. So net dit as sulks is vir ons baie positief en ons het met tye goeie rugby gespeel. Baie goed om aan te werk en ek dink dis hoe ons kontinuïteit behou. Baie goed wat ons vir ons voor die seisoen gesê het moet goed wees. Wat nie so goed was die naweekie, daaraan kan ons werk en ons kan voortbou op dit wat goed was. Ja, ek moet daar by jou saamstem. Ek dink julle die kere wat julle gewys het wat julle wil speel, was dit amper net julle op die veld. Vir al die laaste 9 minute. Paul Roos ken julle baie goed en hulle ken uit die aard van die saak, julle ken hulle baie goed. Wat maak 'n wedstryd so daai se beplanning bietjie anders rondom, miskien 'n bietjie meer detail en miskien 'n bietjie meer tegniese detail, veral op so wat jy nou reg die voorspelers afrig, bietjie meer jou lyn staan en jou scrums. Hoe crucial is dit om daai fynere detail reg te kry teen 'n Paul Roos? Nee, baie. Ek dink dis wat die topspanne skei. So ek het in die afseisoen vir ons seuns gesê, ek sal nooit die hart van 'n afseun of die karakter of enigiets kan bevraagteken nie, maar wat ek bevraagteken is akkuraatheid. Ek dink dis wat in die verlede veroorsaak het dat ons nie daai groot wedstryd wen nie, dat ons dalk in die verloorkant kom en ons het verskriklik hard gewerk aan, want op die einde van die dag as jy afvlieg Stellenbosch toe, dan is 'n uitdaging as sulks fisiologies. Psigologies is dit 'n uitdaging want jy gaan speel in 'n geskiedkundige wedstryd wat ongelooflik is om van deel te wees. Maar wat vir ons belangrik gaan wees is hoe akkuraat ons kan wees. Want die span wat die akkuraatste is, die span wat die minste foute maak, wat baie afrigters al gesê het voor wedstryde, dis die ou wat gaan wen. Ek dink om die seuns te motiveer vir 'n naweek se serie gaan nie baie moeilik wees nie. Sê gou vir my, julle persoonlik, jy en Roan, julle druk nou al so lank saam af. Hoe hanteer julle amper sê emosioneel, fisiologies en dan nou obviously net 'n ou se gemoed. Hoe hanteer julle 'n week soos hierdie? Kyk, gisteraand toe ek in my bed sit 9:30 die aand en ek en hy stuur nog WhatsApps mekaar, dan weet jy dis seker een van die maniere hoe jy dit hanteer want jy hou net nie opdink in die wedstryd en wat voor lê vir jou nie. Dis lekker om mekaar se denkprosesse te verstaan. Dis lekker om te weet wat hy graag uit vandag se sessie uit wil hê en ek wil baie dieselfde hê. En ek dink ons help mekaar eintlik om dit te bestuur. Deur
deur gedagtes uit te ruil, deur met mekaar te praat en om die energie van die seuns te voel en die energie van die skool te voel. Dit help ons verseker om self ook voor te berei. Ek wil iets uitlig wat vir my interessant was. Julle het vir Swys op loskop gekies en ek wil amper vir jou sê hats off. Ek dink vir dit wat jy vir die naweek gesien het, dit regtig goed uitgewerk. Seker. Hy bring 'n ander element wat nie noodwendig in baie van die ander ouetjies dalk is nie, en dis daai grit en determinasie, goeie carrier ensovoorts. Is dit goed wat ons later in die seisoen kan verwag, dat julle dalk 'n paar posisionele skuwe maak of ouens wat julle dalk 'n kans wil gee om dalk in te kom hierdie jaar, of is dit vir julle crucial om hierdie jaar is daai top 3 vir julle iets wat julle regtig chase? Dis verseker iets wat ons chase. Ek dink as jy by 'n skool soos Affies betrokke is, dis nie okay om okay te wees nie. Jy wil elke week die beste wees. Ek dink dit gaan nou oor hierdie jaar. Ja, ons gaan 'n paar goed probeer dalk as daar 'n besering is of as daar ou is wat se vlak van spel nie is waar dit moet wees nie, om dalk iets te probeer, maar ek dink nie, jy sal ooit op eerspan vlak kom wat jy iets probeer om te kyk hoe gaan dit uitwerk nie. Ja. Ek dink jy moet baie seker wees van wat jy wil doen. Swys het 'n baie goeie eerste wedstryd gehad. Ek het vir hom gesê, daar's ouens onder hom wat hom gaan druk. Daar's 'n ou soos Morney Busit wat baie graag sy try wil hê en wat gaan kom voor, en dit gaan beteken Swys gaan op sy beste moet wees elke Saterdag. Wat ook lekker is in 'n skool soos Affies. Verseker. Ek wil nou net sê dis eintlik tot julle voordeel. Laaste vraag, julle het uit die aard van die saak is daar ouetjies wat van die bank af opgekom het die naweek wat massiewe impak gemaak het. Ek praat van 'n HP en jy weet ouens wat kom wys het, Lucien, ouens wat kom wys het, hulle wil deel wees van hierdie pakkie. Hoe benader julle dit in 'n game wat julle weet, en dit sou jy reg sê, julle is nie eintlik in 'n luxury om ouens kans te gee, of 'n tweede of 'n derde of 'n vierde kans te gee nie. Hoe benader julle daai aspek? Dis 'n baie moeilike vraag om 'n maklike antwoord voor te kry. Ek dink ons as afrigters het sekere goed in plek waar volgens ons spanne kies. En met alle respek, soms moet jy jou gut vertrou. Ja. Soms moet jy net sê, hoorie, maar miskien was hy nie hierdie Saterdag so goed nie, maar daar's iets in hierdie seun. Elke van ons het afdaai. Ek kom partykeer by die werk en as ek nie op my beste nie. En jou huwelik het jy afdaai en enige plek het jy afdaai. En so gaan seuns ek. Ons moet nooit vergeet dat met 'n 17-jarige kind of partykeer met 16 of 18-jarige kinders werk nie. En om van daai kind te verwag om elke dag en elke wedstryd op sy beste te wees is ook seker nie regverdig nie. Moeilike antwoord, maar ons sal op 'n einde van die dag die ondervinding wat ons opgedoen het oor tyd, harde gesprekke wat ons met seuns het, probeer ons daai so bes moontlik bestuur. Niemand gaan altyd 100% saam met jou stem nie. Dis hoe dit is. Dis die werk wat ons doen. Ons is op die oomblik in 'n posisie, ons gaan die besluit neem. Ander mense hoef nie noodwendig saam te stem daarmee nie, maar ons wil graag doen wat die beste vir die skool is en op 'n einde van die dag beste vir albei seuns wat betrokke is. Mag julle net die beste van in die eerste plek Trippe Kaap toe laat. My vloed, want ek hoor die vlugte is 'n absolute moeilike storie, lekker logistiek. Ja. En baie sterkte vir die naweek. Ons hoop regtig dis vir julle iets wat spesiaal is, nie net op die veld nie, maar al die vriendskap, al die goed wat saam met dit gaan. Ons het spesifiek daaroor gepraat. Dink is vir julle ook belangrik. Julle het 'n baie goeie verhouding daar. Mag ons almal met glimlagte terugkom Pretoria toe. Baie dankie, waardeer. Dankie Jaco. Okay. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. So again, I think both these coaches has got enough experience. Jaco spoke about in his previous interviews, he spoke about the amount of times that he's had this opportunity. The last game was, I think his second year of coaching. In the last interview, he said that was that game with the Willemses and all these guys still in the Paul Roos side. Don't know exactly what to expect from this, isn't it, Johnny? 100%. It's going to be massive.
massive. It's a massive derby. It's the first of its kind. I mean, it's about time. So, yeah, look, on the day again, a bounce of the ball, but let's get to the analytics. Let's get to the nitty-gritties. And I want to ask you this question. What will Office need to do in order to win this one? From a tactical perspective. Yeah, I think, look, they've been playing in a certain style for a very long time. Office is known for, having their forwards work extremely hard to create that opportunities and space for the backs to do what they need to do. I think where they probably lacked a bit was in the precision of those basics of getting good set pieces, making sure that the line-out is a clean line-out and presented properly to your backs. The rolling wall wasn't functioning at 100% on the weekend against Waterkloof, which is typically one of their very strong points. And then kick-offs and kick-ins. Those are your starting points of any first phase possession. So if that's clinical, if it's to precision, that's what'll set them apart. I think Paul Roos will obviously have that same approach. And Johnny, we'll talk about the pitch, but the type and the style of rugby that Office wants to present for this season is very, very exciting. But it's always going to focus on that, how good is my set piece? How efficient am I in getting that ball as quick as possible, as perfect as possible to my backs that has got ample ability to go and do what they need to do. No, you're 100% right. I want to touch on another thing. I was fortunate enough, I was there and I watched the second team play as well. Thijs, there's a couple of those players in the second team that is seriously picking their hand up. And I think the margins between the first team and second team from some players' perspective is so small. I'm glad I'm not Neil in the coaching staff and Jaco, because let me tell you, I saw a couple of players in that second team that's very close to playing first team. Yeah, Antoinette, we mentioned it off camera. I mean, you had a comment about that. Actually, it's a good thing that you say it on camera. The bench, the impact they had with Waterkloof was ongelooflik. Very, very visible. Ja, ek voel as daai spelers hulle hande opsteek, moet hulle gebruik word. En dit gee ongelooflike diepte ook vorentoe vir Office, wat net tot hulle guns is. Ek dink dit gaan hierdie naweek 'n ongelooflike moeilike taak vir Afrikaanseuns hoor wees. Hulle moet ongelooflik akkuraat wees. Paul Roos is 'n aanvallende span. En die oomblik as jy vir hulle momentum gee, raak hulle verskriklik klinies. En Office gaan moet fisies wees, goed met die afbreekpunte, staan hulle kans. Yeah, look, I must tell you, just talking about my own opinion on second team players. It's all about perceptions. Me as a ex-provincial player might have a certain perception of the style of rugby and the player that needs to be in a certain position. And I need to respect the coach's decision because obviously they've got a game plan and they look at these players individually. All I'm saying at the end of the day is, and we saw that for centuries, you cannot keep a good man down. To those players in the second team, don't give up. Yeah. You're close, and your time will come. I'll tell you, it almost seems like you guys are almost too careful to name names, but let me say, I think RP came on, actually on the wing, he's actually a fullback, came on, within 2 minutes, made a massive impact in that game. And you'll always get that 180% from him. Everything at max pace, you need to tackle him to get him to ground. I mean, he looks like a Cheslin Colby. Believe me, he's got the same pace, the same strength, the same everything. That boy, you need to know that you're up against him when you're up against him. I think we struggled in the midfield, to be honest. I think there were way too many handling errors there. And the pressure, when the pressure is on, those errors became
extremely evident, which is something you can expect every single weekend playing in Affies, for Affies. So I think, there's players that came on that made an extreme impact in the game. Unfortunately, Affies is not in the privileged position to have another go and another go and another go before they hit the big games. The big game starts this weekend against Polris. And then straight into that, the North-South, which they've got two formidable opponents. So again, I don't think Ruan and Yaku, in my opinion, have the luxury to try again with certain players that they might have thought is good enough for certain positions and certain roles. And I think, if you wanna pursue that top 5, call it top 3 positions, which Affies should clearly be after, you can't make mistakes like this twice. Oh, look, and I mean, we're talking about Apia. Then there was a second team, Fly Off Lucian played a unbelievable. And then you had that little Remy at 4 for the second lock. Team at lock. His 100%. work ethic. So Liam, that came on and prop. I mean, it complements the system. So we've got nothing to do with how they choose their team. What's nice for me to see is that there's players that can be backed up, and I think that is going to be essential later in this year. 100%. I mean, we'll talk in tomorrow's episode about the Tian Bassons and the boys that they'll be up against. And again, I truly hope they get it right selection-wise. We will always back whatever they choose. It's either a major step up for everybody that wears that jersey, and understand that, you are unfortunately replaceable. If you're not up to scratch, you don't fill that jersey, you're replaceable. So while we're on the players and talking about their abilities and not, the way that we think they need to play, let's go and hear from them. Firstly, what they thought about the past weekend, and then we'll come back and then we'll have a discussion on that, and then we'll again chat about what's coming up against Polris. And this segment is brought to you by Gen H. Estiaan Marks, buitesenter, of kom ons sê center, want jy kan enige van die twee speel, ons weet nog nie waar gaan hulle jou kies nie. Die naweek is verby teen Waterkloof en daar's natuurlik 'n klomp lesse wat dit uit kan leer. Wat is die 1 of 2 lesse wat vir jou regtig uitstaan van die naweek wat verby is? Ek dink ons physicality moet bietjie beter. Ek voel daar was tye wat ons first down tackles veral nie toe raakte nie gemaak het nie. En ons gaan met bal hou. Ek dink ons het baie bal verloor en ons gameplan was om die bal te skuif vir die vleuels uit te kry en dit het nie baie gebeur nie. Ek dink so bal hou en beter bal moet skuif. Ja. Dit is goed wat almal kon sien, so dis spot on. Martin, jy's die kaptein van die span en uit die aard van die saak is hierdie naweek baie belangrik. Ek wil vinnig oor Waterkloof praat. Het hulle julle 'n bietjie verras of het julle daai verwag en val daar hierso so 10 minute voor die einde wat hulle bietjie naby gekom het? Skryf jy dit eerder toe aan julle wat dalk so bietjie op julle lauwer gaan sit het of is dit Waterkloof wat julle baie goed aangeval het tot daai stadium? Ek sal sê hulle het ons redelik goed aangeval in die sin van hulle het vir ons maar foute forceer waar jy noem soos coach killers waar hulle daai foute forceer het wat ons nie verwag het nie. Waar ons het verwag het hulle sal die raks dis raap en dan verder sal hulle dit los, maar dan het hulle gegaan vir ons mols en ons try dis hard daar. Jy het al 'n hele paar wedstryde vir die Witbulle gespeel. Ek wil by jou hoor, wat se groot verskille is daar teenoor laas jaar se span en hierdie jaar se span? As jy praat van kameraderie en hoe julle gel. Ja, ek sal definitief sê die groep van hierdie jaar het al teleurstelling ervaar. Kyk ons onder 16 seisoen en ek dink dit is 'n ding wat ons redelik baie dryf en ons bietjie nader aan mekaar bring om bietjie die waarde die drif te trek as 'n taaf rock. Okay, en sê vir my Jy is 'n senior speler en die ouetjie wat langs jou speel is 'n junior spelertjie. Ek praat nou van graad 11. Ja. Voel jy verantwoordelik vir hom? Hoe? Ek dink hy's baie in dieselfde skoene as wat ek was laas jaar. Ja. Gelukkig het ek 'n Ruben Groenewald langs my gehad wat al klaar vol seisoen gespeel het vir die Witbulle. En ek dink dit is 'n belangrike rol vir my om ook hom te lei en om te wys die moets en moenies van die game. Maar ja, hy kom goed reg. En wanneer doen jy dit op oefeninge, daar voor jy in die kleedkamer, wat sê jy vir hom? Wat chat jy met hom? Voor die game maar altyd wees kalm, doen wat jy altyd doen. Dis nog 'n rugby game. Ja, dan speel net jou game. So Johnny, they obviously know that
last weekend's performance will not be good enough against Belarus. It's as simple as that, isn't it? Yeah, look, I must be honest, this will determine a lot of outcomes. You know, nothing succeeds like success. If you're an Offie outfit and you go down to Stellenbosch at Makotter and you beat Belarus, that sets the tone for the rest of the season. And equally from a Belarus perspective, you know, I just sense that the players are ready. Offie is going down there with a vengeance. It's not going to be easy. We know the circumstances in Cape Town. The grass might be long, it might be tough, but Office will be ready. They've learned this weekend. Sometimes we win and sometimes we learn, and they'll certainly be ready. Antoinette? Ja, ek stem saam. Ek is bly hulle het Waterkloof by Waterkloof gespeel, spesifiek vir voorbereiding vir Stellenbosch. Crowd gaan taaf wees, gaan bitter baie mense wees, ons het gepraat, dit is uitverkoop basies. So goeie voorbereiding gehad teen Waterkloof om bietjie onder pressure te speel. Ek dink the maturity that the players shown in saying we're not nearly satisfied with what we did. They understand the amount of mistakes they made. They truly know what to work on. And again, it is one of those derbies. They know they're playing one of the other top 5, top 6, teams in the country. The step up will be there. And I think we're up for a big one. So we asked them the questions about Belarus as well, and let's go and hear what they say about their coming opponents. This segment is brought to you by Lakeside. Sê gou vir my in 'n wedstryd waartoe ons nou beweeg, Belarus, vir almal is dit die aard van die saak 'n groot eer om dit te speel, maar vir jou en hierdie groep, jy het baie wedstryde laas jaar vir Eerspan gespeel. Wat voel jy in hierdie groep is anders in terme van 'n dinamika? Wat voel jy is beter as ek dit so kan stel? Ek dink hoe ons saam met mekaar kom, hoe ons met mekaar saam kan speel. Ja. Ek dink is baie goed en hoe ons op die veld as die een nou, jy weet nie 'n goeie game het nie of besig om 'n fout te maak, dan kan hy hom help, aanhou hom help en hom half ophef en hom reg kry vir die volgende oomblik in die game. So ja. Daar is vrek belangrik teen 'n Belarus. Ek meen daai positiewe intensiteit eintlik. Sê gou vir my, hoe belangrik gaan dit vir julle wees om van die eerste minuut af rugby te speel teen Belarus? Ja, baie belangrik, jy weet, want onder 16 was ons mos 21-0 agter en toe het ons die game gechase en dis moeilik. Jy weet, jy kan nie, dis moeilik om terug te kom, veral op die Makotter. Dis moeilike kondisies, so jy gaan moet van die begin af goeie momentum bou, goeie telling opsit van die begin af om vir hulle te wys, jy weet, jy sien. En jy wil speel. Right. Stel baie sterkte, ons hoop dit baie goed met julle. Ja, dankie. Wetende al die goeters, julle het 'n klomp lesse wat julle eintlik leer in elke wedstryd, maar in Belarus is daar nie baie tyd om vir jouself lesse te leer nie. Met watte ek wil amper sê plan of gesindheid gaan julle in hierdie game in? Is dit heeltemal anders as Waterkloof of is dit iets wat julle nou al 'n rukkie na kyk? Hoe werk daai? Ek sal sê hierdie Roos game, dit is op Makotter se groot game, maar ek sal sê dit is baie meer van 'n kliniese game. Ons gaan nie sulke foute kan bekostig nie. As ons so foute gaan toelaat, dan gaan dit 'n lang game vir ons wees. Ja, sê vir my druk in terme van ons het hulle wedstryd gesien teen Drosdai en obviously julle almal het al gekyk. Daai druk toepassing van julle kant af, is dit iets wat julle raak gesien het in Drosdai se, noem dit nou maar, manier om hulle so bietjie te probeer ontwrig? Ja, ek sal sê ons is baie gefokus op set piece, waar ons hulle lyn staan, ons sal challenge, ons sal op die scrums challenge, maar ook ons is baie meer op die physicality. Waar Drosdai, wat ek gesien het, hulle het ook 'n bietjie physicality gegee in die game, so ek sal sê ons wil ook daai physicality kan bring en dit daar te kan match. Martin, hoe voel jy oor hierdie kapteinskap? Natuurlik is dit 'n wonderlike eer. Sê vir my, hoe beïnvloed dit jou voor die tyd? Voel jy verantwoordelikheid teenoor jou spanmaats of het jy 'n klomp leiers in die span wat jy mooi ondersteun? Ja, ek sal sê daar's baie leiers wat my help ondersteun, maar ook te danke aan laas jaar was 'n groep vol leiers en hulle het my gehelp om te kan kalmte kry in die span met ouens soos Christian, Elwin, Ruben Groenewald.
hulle het goeie clarity gebring in die span. Hulle het daai kalmte vir my geleer hoe om daai kalmte kan bring in die wedstryd. En is dit maar wat jy dan nou obviously vir jou manne ook probeer gee en vice versa, hulle weer vir jou? Ja, inderdaad ja. Fantasties, Martin. Baie sterkte vir die naweek. Ons weer is 'n belangrike een vir julle, maar ons kan nie wag om julle daar te sien speel. Dankie meneer. Dankie Martin. Hierdie afrigters regtig nodig om julle te motiveer vir hierdie naweek teen Paul Roos. Ek dink nie so nie. Ek dink ons gaan ons physicality saamvat en ons gaan daai manne bietjie op hulle eie veld rol. Ek sien uit vir dit. So clearly they, like we said, for a young team, I mean, there were a couple of players that played, for Affie's first team last year, but the majority of the players that are in the first team are first comers. And what surprises me and actually, makes me quite excited is the amount of maturity that they show this early in a season, dealing with, external pressure, the hype of a derby like this. So, yeah, Johnny, what do you think? Do you think they'll be up for this challenge? Do they look up for this challenge, in your opinion? No, definitely. Look, at the end of the day, there's 15 players on the field at any given point of time, if there's no red or yellow card. So it's up to them. But there's a much bigger picture. And let me allude to that. And that's from a supporter's perspective. So, I've had the privilege to stand next to my daughter's sport field for many years. She's first year now at university. And if there's something that I can recall, is the memories, not the outcome. Look, we're competitive by DNA. We're competitive and it's about winning and losing, and there's going to be a winner and there's going to be a loser. For a lot of parents traveling down to Stellenbosch this weekend, it's the last time that they'll see the matric boy playing a game. So I think the mindset from both a Paul Roos and a Affie should be, again, what we're trying to establish in Blindside. It's a bit about making memories, standing in the name of children, enjoying the game, enjoying each other, making friendships, forming bonds with parents of other schools. Because I can promise you in a couple of years, yes, we'll remember the score. But the memories that we make on the strip, that is what, at the end of the day, what counts the most. So, yes, go down with the attitude of winning, but go down with the attitude of creating memories, because it flies like this and your child's out of school. Go enjoy it. Enjoy the journey. Your son's got the talent. He's going to live it out on the field. Only he can do that. Your attitude next to the field is what determines the outcome when you get on the flight back. Antoinette, I mean, the emotions, Johnny rightfully said, there'll be some serious emotions in this, being a last, every game you play now is your last in that specific environment. So, like you rightfully said, what do you think parents, the parents that are there, vast amounts of parents traveling down to Stellenbosch. There's not a guest house or a hotel or a Airbnb anywhere in Stellenbosch that is available, except if you want to pay 53,000 rands a night. There's some of those spots left. But, Johnny rightfully said, what do you think the emotion is going to be like for some of these parents? Nee, dit gaan hoog wees. Ons het met die aanloop van Blindside ons elke keer met die ouers gepraat en daar is nie 'n ouer paar wat op daai program van ons gekom het laas jaar wat nie 'n traan gepik het nie. Trots om jou kind daar te sien. Dit is 'n groot voorreg. Ek dink vir die seuns ook om saam met mekaar te speel. As die begin van die seisoen, bande word gevorm. Nee, ek dink is 'n ongelooflike voorreg. Ek dink ek het nou 'n klein seentjie, maar ek kan nie wag vir Elrig om daar op te speel nie. Ek gaan van eerste minuut tot die 70ste, 80ste minuut huil. Chunk. Yeah, and I think it's got to do with everything around 70 or 80 minutes of rugby. It's got to do with, go down, have fun, enjoy, laugh, love, leave something bigger and stronger behind than just yourselves, and come back with that spirit of excellence that I had the opportunity and the privilege to go down to Cape Town. I think it's a privilege for us as parents to see your kid play. Sometimes, we come back morbid because of a score. Not that I'm saying it's going to happen, but sometimes we come back morbid and this should have happened and that should have happened and vice versa. And, it's this and it's that. Sometimes we've got to come back with that
what a privilege. What a privilege it was for us to be in a community that stands for a spirit of excellence, a culture, and the similar goes to Paul Roos. For their parents to walk away and say, what a privilege. Time flies. Let's enjoy these moments. It's called a game, and that means we've got to enjoy it. I think sometimes, people think that Paul Roos parents sort of like complacent about the environment that they're in. I can promise you they're not. Every time you set your foot onto Makotter and you look at that surrounding, it's one of the most beautiful settings in this country. And like you rightfully say, Johnny, I hope everyone that attends, players included, literally soak up what they see. Remember it for what it is. It's a sport. It creates amazing memories, incredible camaraderie. And may the friendships, even between opponents, live forever. Having said that, thank you so much for watching this episode. We can't wait for you to join our community, and I always ask for you guys to click and subscribe. Please share this episode with as many people as you want and can. We would really appreciate that. That helps us to bring you some amazing content going forward. Tomorrow's episode is all about Paul Roos, and we'll be visiting their phenomenal establishment, and we can't wait to see you. Have a good evening. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.